كردي داخویانیەک دەرکەت هەیبا شەشادا گۆدوێ ملەتێ کوردیەک Di çarçovaya çalakiyên Encûmenê Niştîmanî Kurd, Encûmenê Xocehiyê devera Terbespiyê civatek berfereh li darê xist. Fêsal Yûsef, endamê serokatiya Enekesê tê de behsa rewşa siyasî û diyaloga di navîna Enekesê û partiyên Yekîtiya Niştîmaniya Kurdî li Sûriya ku giştiya çi qûnaxê şirove kir. Her wiha berêz Fêsal Yûsef şirove kir pêwîstiya mayîna Enekesê di nava hemehengiya Sûrî de. إما برجاندي ملتي ما كرد سوريا جيبجي كرنا حقوقي ويد دستور دا وخباتا ويد هر وقت جمانان اجتماعي كردي بربيداية كالوستر كردي وجبو يجيب جعديريا جنابي سروك مسعود سيري كفتن تشيبون ناوارجي دهير ونشني بو تشيبون كرنا جعديريا وابو آلية دي خنا الدابا حتى بريارا كونغري نتوي السيا أو حتى برنامج ما سياسي ده إنه أمكار من ويري كفتنا تهريات هوكي جيب بكن بشتي بردانا قرتيا بشتي ريدانا كاري سياسي ببرنامج كاتبة تمام يروح هناك شو أنا أفكار هاتنا مسرا قرتيا معايا أم جهانا نرينك سياسي هفبش أو نرينا سياسي هفبش عليوي سوريها عليوي معارضيرها مثلا ما في ملتي كرد يروح جنبر بيدن ونغاد الدواء أواجو أمير سروينا رينا سياسي هفبش أواكن بنكهاوي ركفنا دهوكي وأمكار بمنا شريكي ببريكي شرمي كرديرا Jina Kurd ku amade bû li wê komcivînê hêvî û omîdên xwe di pêşerojê de ji Enekesê diyar kir. Her wiha hêvî kir ku Enekesê berdewam bê di van komcivîna de. Destpêkê de bixêr hat nawetkin, bi rastî em îro gelekî kêfxweş bûn bi vê civîna hanekê, ev bû demeke gelekî dirêj ku civînê weke wiha çêne bûbûn bi rastî gelek pirsê me siyasî hebûn, me dixwest bersiv jê were nedanîn û bi rastî jî bersivê me hat nedanîn û em dixwazin rola jinan di Encûmena Kurdî de biçêkî. Nivîskar û serokê Encûmenê Xocehî li devera Terbespiyê, Ebdulhekîm Ehmed, têkez kir ku wê berdewam bin li ser kar û xebatê ta ku mafê gelê Kurd di Kurdistana Sûrî de bi dest bêxin. بگو منم وک خودشیت رسمی انجمن اجتماعی کردی ایرو ما وک سمیناره که چکر گوری بریارا انجمن اجتماعی راستی اف سمیناره ماشي ما مصطفى صلحات اندام دستار یاسر وکاتیا انجمنی هات بريف بر سر روش السياسي بالتبعي بود كردستان سوري دا وهر وهذا السوري بتبعي دا ما گفتو گوچه بو پرس چه بون جماورکی باش هات راستی میبانی ما گلک هاتن پرسی خوکرن دلی خوخست جهد سر به روشا گو چه بوی سر چته گو دبی سر روشا سیاسی به تبعید دوی ولاتی دا و ام هیوینه گو امی بردوام بند و کاری حالو دا جبو گو ملت ما دلی خوش بکش بو گو ملت ما زانبه چه دبی سوری دا و د کردستان سوری دا پشتی قوناغا کدور و درێژ ژراوەستاندنا چالاکیên Enekesê diyara ku biryara daxuyaniya rewşa siyasî pêwîst e ku layîngerên Enekesê zanibin ji ber wê jî ev civat û hemî hewildan têne bikar anîn. Berzan Hesên Terbespiyê Ark.